Thikũ kenda kuma Brian Olunga uria wari murangiri wa muhuraniri wa giturwa kia ubunge gia Kimilili Brian Haemba arathwo na gukwa hau riu uthuthuria wa kiria giacungiriirie gikuo giake ni urikite. Uthuthuria ucio uria utafaneirio mochari-ini ya Delight o kuu Kimilili mwena wa ithwiro ria bururi wonanitie ati Brian arathwo rithathi yahatire mutwe na igicungiriria gikuo giake. Mimi ni mwanapatholojia. Tumekusanyika hapa na idara tofauti za serikali, kuanzia na department ya homicide, scene of crime, chief government pathologist na DCI na Kimilili na Bungoma, kuja kukagua hii mwili wa marehemu Brian. Pia tumekuwa na pande ambazo zimehusika na hii mwili, zimeleta madaktari wao, familia pia wameleta madaktari wao, ndio tufanye shughuli leo kwa pamoja. Tumetumia masaa 2.5 tumekubaliana kwamba Brian aliaga kufuatia majeraha mabaya kichwa, ndio kutokana na risasi ambayo ilikuwa imepatikana katika ubongo wake upande wa kulia. Tumechukua ripoti, tumenakili hizo specimens tofauti tumepeana kwa homicide waendelea na uthuthuria uyu riu utanyitwo kuhura njeki uira uria uronganio ni maabitha a uthuthuria niguo mahote kutemania igoti-ini magithitanga mubunge Didmas Barasa uria niwe mwikuirwo munene ngero-ini ino. Muthenya wa ira igoti ria Bungoma niriretikirire ihoya ria mwena wa thitango ria kwenda mwikuirwo ahingirwo thero kwa ihinda ria thikũ 10 niguo uhote kugomania uthuthuria, ukiongerera ati ihinda riu megukorwo makiaraniria na maabitha a commission ya IEBC na aruhonge rwa NYS aria mari ceceni-ini ya gucukira miti ya Chebukwabi kuria ngero iyo yatafaneirio. Mwena wa thitango ningi ugite ihinda riu nirikuteithia gwetha uira kuma kuri muingi uria ungitigira kuheana uira wao Barasa angirekererio. Riu cira uyu ukiraririo tariki 24 mweri